Ritana riri riukite o riria Kenya mathiite na mbere gucaya kumana na ngarama nene ya muturire iria thiite na mbere kwambatira kumana na igoti riria ririga akugathikwo ni thirikari hari maguta. Maroiga kumurikwo weru kwa gatiba ino ni guguteithiriria kunyihanyihia iturwa imwe cia kiuteti, makiuga mbeca iria irahuthika kuriha atongoria acio ni nyingi muno. Iteci ni nyingi muno, sinyihanyihe. Huko bunge, katika bunge la taifa tuko 349. Hiyo ni kama mkutano ya Kamukunji. Tuko wengi sana. Huko Senate wako na 60 na kitu. Vipengele yote ambaye itabadilisha kupoteza CDF, sisi kama wale tunawakilisha nyinyi, hiyo tutakataa. Amwe makierekeria iturwa cia atumia guteanirio giturwa gia Senate hamwe na cia bunge ya guthukio iritanjira imwe ya kunyihanyihia murigo kuri a Kenya. Ona kuri uguo ni mareganite na rierekiria o riothe ria kuongererwo kwa iturwa ingi ta kia Prime Minister. Fanya referendum ya kubadilisha katiba, ati nao wajiwekee kiti ya Prime Minister, waweke hii ndio wajisaidie. Na mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna siku tutakubali ati yule mtu ataongoza Kenya hii tumchague sisi wabunge. Nyinyi ndio mtaendelea kumchagua. Ni makomithitie uteti wa kweyukania muingi kuria meranire no meguthie na mbere kuruthania wira na atongoria othe niguo kugacirithia muturire wa Kenya.